bola sejeng aing ayo. Wani si lawan aing, ha? Ayo oi. Lawan aing ayo sia. Wani si ngelawan geng aing, geng Cobra, ha? Ayo saya main dulu. Barudak, lama parta. Ayo orang ngaliwat. Ayo. No, 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 no. Ayo. Ya, berangkat. Bebas.
Tuh, sebelumnya kita bagi tugas. Separuh ngambil awi buat bikin lemeng. Separuh lagi ngagogol lauk. Iya. Siap. Bantuan si Mamangnya. Siap. Bantuan si Mangkol, Mamang Kolot. Go. Tentukan. Woi, Bonang, woi. Bonang. Bentar ya. Jangan nyobain dong. Beres videonya. Yo, ayeuna urang ngalawi jeung lemengna. Ya. Ya, lamun nekin lemeng, ya udah ngorah keneh, nu baseuh. Jadi supaya henteu gampang tutung, agak angus, oke? Oke. Paham? Paham. Bahalan eta anak Mbak. Itu kali ya. Mbak ta anak Mbak. Dorong. Gimana gedean sunina? Bolang. Inilah atraksi debus. Gak kain beak sama is gitu mah. Mantap, men. Iya, kita rasa kurang boleh. Kenapa? Karena kalau di hutan alternatifnya buat minum ini pakai awi. Jadi nggak usah nyari-nyari gelas ya. Asap sedan. Berdoa dulu. Yuk anak-anak, sebelum kita makan kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima Ada. awas kan colek ke kopi tabur ke.
kabena. Tong dimubadirkeun. Aduh, nyaah ieu. Ana sangu. Cepat ceklik. Tah daging. Ka.